Kembang curing mekar sore. Uring-uring. Kembang curing mekar sore. Ya wene wis nyandi kopi. Keren banget rasane. Pokoknya uripe mulia temen ya kiye. Kembang curing mekar sore. Kembang curing mekar sore. Bojo muring. Duh, arep keceplosan iki bojoku bali malah. Ayo temen bojoku kaya dia. Orangnya apa ya? Baru Kang Dima, ayo teman. Ayo banget bojoku temen nasi pinter dandan. Alah wong lanang kepo-kepo temen. Orang ngerti kebutuhan yang wedok. Dia bukan pasar, becer, kalau tuku lipan setik. Kali-kali wis rampung penggaweane boleh jahit. Tumben ora makan mancing. Gawean wis rampung, Mak. Mbok jos banget ya mulai nyebut gawe. Ora ketang utangmu ya. Utangmu sing pada gede tak jahite. Emang tes becer iki, Pak. Apa-apa pada munggah. Tarong tisuk be larang iki. Iya biar mancing kok. Lagi pengen mancing banget ya wis suwe ora mancing, Mak. Yang arep nyamper batire dhisik, dia tak samper batire. Jahit wis rampung, arit wis uli rong kandhe, Mak. Oke, mumpung dina Minggu. Jadi aku kepengen banget mancing ya, Mak. Kok mbok peduse glumberan di mani. Kayak piye orang goreng telur, terus pada garing. Pada muda, bensin muda. Apa-apa enggak muda. Terong kisuk kedatak berubah. Iya Pak, telur pada garing. Nyatek goreng mengenai muda. Lengah pada muda. Bensin juga muda mengadar kepriwe piye. Ya juga malah perlu. Aku juga wedon dalam sapa bersih. Enak mancing aja sore balik deh. Ya pengen mau mancing aja ke sore. Tukang muring-muring tapi si wis pinter dandan. Wah ayu menor ya malah abari batire urung pada teka, urung pada kober apa ya. Jarku wingi janjian arep mancing jere malah urung pada teka. Oke ya wis tak tinggal visit
daripada nunggoni batir ora teka-teka. Bismillahirrahmanirrahim. Dintenteni sampai cengklungen mau ngarep OTW janjian ketwingi dintenteni tinggal bae lah daripada tentenan ya ki. Kayane kiye ya dina Minggu iwak mangane angel ini kaya wong kayane plesiran kiye. Temenan ge iwak kayane lagi pada plesiran ki. Apa nek dina Minggu kaya wong ya iwak pada patalan kaya kae plesiran apa ya. Kembang sampai pada bungkrat kayak gini ya belum nyirami. Yang kedua wedok siapa sing arep nyirami. Kembangan kayak kita kan pada bungkrat ya. Orang apa ngerti kayak gini. Orang lebih seneng ya, kayak kesenengan. Kelalen Bali, kelalen ingon-ingon. Iyalah. Bisa mana? Babaran meduse, Pak. Meduse babaran, Pak. Meduse babaran, Pak.